ai se langa ole mo no ole fili ma le lau fale ai na foi ia o la mono le atunu lua luangi fe ko so ai ia ka si ele lo fo le ko ia ave pe i loto tangata ia le to afile mo ma le loto mawala le lava ia o le tatalo lava so se tasi ia ma ole to afile mo ia mai lava le li ia le tali lava mo mea uma lava ele o se fa ai tu au ilia po ai lava o lo ta ina pa o le tatalo lava ia au mai ele li le file mo e to afile mo mea uma tatou te whaia ia to atu fo i lona fina ngalo na te tai to lua ma o tatou tai tai o le alava le whaunga le asau ia o le alava la tatou o ia mo i lava mana tua na nei tai au ia le whaatala whapitoi nei tatou pa anga i so se tafo lau langi New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika i whapena foi tatou motu tuila i manisi foi o loa o ngai tono le malo saina e whapea foi tono Japani e nei te mitia o ngai whai foi so tai me lungo tatou ia matou whaatalo whatu nei tai o mai tatou investe au i Samoa i tono le tatou lau mua le papa i ngala i vai vase ia whamani atu le tua i o tau whaiva e mwisi foi fe ia le teleo awa onga o whenga i foi sio le mamalo le tatou o tunu e whapena foi tono le malo fiti to telo na yalo whanau ma le malo le tunu o lo whapena o na ngā lue ia mana tua le tatou pukalame nei tai anu malifua mai ia vahenga uma ia mai latou so tai mai o le ngasolonga o le nei kuata ia leo lamlama whai leo tatou o le vai asolona 5 toi 5 vai aso ia leo o le vai asolona iwa iwa nei o aonga i nei foi kuata whai whamalo ave whaftaitele na ialom whanau o teo tatou tonu i latou o lo fitai tunga ai mai se foi ia ua makua i masofa le mafafo o leska miki kulou whaafonga le kungu o laka mai an whai umor se mista e lei update ia assessment ia o vai na se jasi o nei test o quizzes ia malitele o tapenanga o le whaamalosi ia au e ke poli se e o kua uma pe a whai e tu ia whaamaoni malo loto fia male o ngosa atino ia o nganei Fatalo fe lau tele o le tatu o whinga luenga a mata mai tele o tatu lau mua foi mtautua ia o iei te mai ta ia Dr. Filipina ma le au whinga luenga mai se foi tatu lau mua i tai i le pensula i mulunu le au whamarini ia o iei le talenga foi a le tufia fatu la fai ma le au whinga luenga mai se foi ia le tatu pulo le tatu lau mua iei le fionga ia saanga ia ai mai se foi tatu main campus nei salile lava lo ia tatu pulisini le fionga le professor ia ai ono ale keke roma ia malo pulenga malum fana lo au ngai tonu nei io nei vai ngai ia o lo to fi mali e per tong fainga oli mata mai te ia au ia la tua au ngai fai foi nei semester ala sulu fu fata ko fa unga ni va so ia silfia misi le tele o mato e mfana wa unga le va so la fata te le tato graduation le time nei la opipi le lisi luma le tato vainga le student admin mana e lava lau wanga ai te tanga ai po opipi ai fo lo sua fai lunga le lisi le ia mata pena i loa e uplift ia lau gown mai le official finance ai lava ni me fia mala mai talia lava ia so se seul fale atu ia wa fo le so soani me fai tu inatu after tele ni tai au tatu fe loi pe lungo tatu po kalame nei e fu sa no te mai tai amasia ia o le fa malosi mo le fa manatu pe nai lo tu mo manu eli mo te mai tai au ia ele nga kai le o ku makua e ia il fa mo i tatu po kalame nei tai au e le sa tatu malo fai ona lava mai mo le fa tano ina ni si fo va nga wo mon fu il tatu ma le fu mai ai o te lo tu ni mata ia le tunu ia le tai au nei ia ma se tasi fu tala anga i longa o le tunu le wa tupu le so i le malai te fau ia o le malai o le fa utunga tangi sa mo le fono mal maoto le tunu lea ia e ta pena ina na fono tanga nei no inga o le lava wa tuli mata ngau le ufil te mai ta i o tu langona sa mo se kua kuia si maka ku le fono tanga ia ale tunu o le loi fono tanga foi ia o le fa pena ona fa la wi lo ai ia le tala o le tupe le tunu ai mai se voi se ka ku fa longo voi ia o le loi fono le atala foi fina ngalo sui fai pule mata mai ia fono fit kalai ia ma se yo vai lava le lau tele ai o fono tanga le nei as ele umilan ma pokalame nei tai o le la ia il taimi ia em fai foi na vatu tu sa oi ia po se taimi mul foi na vatu le o se fuanga mo tatu fono tanga le ia nei tai ia ele umisa ma tala no atu
lo tele malu le tu ia lo fusi ki man ka ko ki mo ka ko kala me no bo la mo ki mo isi ki via maka fong kang ia ai le chaul nai ma wo foi chilo la ma ua mau chau ave foi mat cha tu por kala me o le fa la wi lo va ngai se su pu cho no cha to university ia bi si chala le fa lo ai ia ona o mai foi sel ave ai mai le fiong ai pulisili e tu sai ma chai mi foi fa chala no ile afo le even nei o le lava mai ono lo anga i chai chatu fo tanga al palmene sale lava oh wow ia o le ni la chai au ia pi o si nganga na ma te fa malulu tu foi sa moi la fa fonga mal sila mai ia ona wale ato ta pena fo te po kala me oni so fuanga wal flu su ia o fono le tunu i chai mo te fau ia ai se chai mi ia o le nei aso ia tatu filo foi le oni so por kala me la fa la lo ak lungo ta ko kivi ia malungo tatu wala ta nei ia ai tau ia no mafa pe atu ia man ia telefo fuanga ne ise si vaenga ma se te fi sa no ia ia mo pe o tau le file bua le li ia man ia foi tiu te fai le nei vai aso fa fetai lava ia anga le le tua i lo tu sui fu tu tua i so se vaenga le tunu o lo fa pe na mo mo ia ia tatu fa sa la ngal nei ia o fa tas nga wenga mai se fu te lo nanga ia male lo fa tu no tatu ta pa usili le lang e la via i ma pui lo tu sui fu tatu fi lo ia ile so ata ia tai mi lamal nei tatu por kalamel nei ole malei fo mai man ia tele fai va sa mo nei aso man ia lo fo tanga sa mo ia il parlamento ole tunu ia mai se foi vai ngai se la tala no nei aso ma fa to fa atu nei vai ngol chai au ia so fu i panuia mainly responsible for fulfilling or achieving one of the number one strategy in our university program, which is to promote, cultivate and protect Samoan customs and Samoan heritage. So all our programs, we have 3 different programs within the Center for Samoan Studies. The first one focuses on language and culture, and the other one is on archaeology and cultural heritage. Those 2 programs teach undergraduate courses, and if you are interested, you can graduate with a BA in Samoan language and culture or archaeology and cultural heritage as a major or minors in both programs. We offer postgraduate courses which students can enroll to do a postgraduate diploma in development studies, or they can go on they can go on to do masters in development studies or PhD in development studies. So far we've had 3 graduate with PhDs, but we've got a whole lot of students who graduated from Masters and Postgraduate Diploma. Development Studies program is a postgraduate program. When you finish your BA or the honor program, then you come to our program. Our program has a postgraduate diploma, Masters in Development Studies and also PhD. So when you finish very well with your BA, please come to our Center for the Development Studies. Ia o le vaenga lava ia tau i le nganu. Ia o le o ina le o tū manga nuu manga i whanua Samoa. Ia le difala le o onga o le nganu. I le tūlanga le ala i suenga i university i tala tuu matala o le vavau le atunu. O ina i fo i le tūlanga i whaatufunganga o whaibalo filima o le atunu o le tufunga whaufale, o le tufunga tātatau, o le tufunga whauwa. So se tu ainga tufunga lava o le atunu. O ina fo i tūlanga i tonga, malangi le atunu, whaalawelawe pe o maliu, sa whai poiponga. O le o isi vaenga o anganu o ina o fiai tonga, o ngafa maso o tanga fo i o tātou Samoa ana isi tū malo le atunu. E lifa lava le o ina o le vaenga o le anganu na tōia i whaatinonga o tātou tūm, tātou anganu malu e au fiai fo ia suenga le tātou university i anganu manga i whanua Samoa pe o le
whaatinoina o se whaataitainga i o le whaatinoina o le whale turuturu i tau i o tātou anganu fo i lepe o le whaatinonga o au moenga ma le toi whawhango mai o whaipoiponga Samoa na mua ia ma le tele lava mta upu tau le anganu whaapena o na o ina i tono le investea o Samoa le tau Samoa lava ia i nei o le o ina leo le tātunga ngana i ona tūlanga whaatula fono po le kalama o ngana Samoa tau o te lele vaenga mo tupulanga o lumina e meise lavo i la tōlo nau e fiao o ina le tātunga ngana ia malamalama i ona vaenga ese meise ona tula fono tasina vaenga tau o le tātu polo kalame o le polo kalame po i nei o umana whaatulanga ina mwhaasenga ina tausanga tasi lua tolu se ia o lava i le tausanga lima whaama le lima tausanga na o i lātou ua iu ma ua maua lātou tikeri maululunga ma usaungi fo ina e mo lātou masters ma le PhD o le talawhiawhia na i le tātou universite nei o na so universite mo mo lea ua o ai ma o i tūlanga lea. Here at our department we have 8 courses that we offer. Everything from the introduction of archaeology to Samoan customs and law. What we try to do is connect all of our different courses to make sure that archaeology is highlighted. We often get what is archaeology. Archaeology and cultural heritage is basically looking at artifacts, material artifacts. But we also look at intangible and tangible cultural heritage. Intangible cultural heritage are objects or aspects of folklore, music that are not having any physical being, physical substance, and also the tangible aspects of culture. We offer formal programs for the professional development of staff here at NUS, especially the teaching staff, and we also offer it to our external key stakeholders who are mainly teachers from the various PSET providers, for example Don Bosco and Congregational Christian Church of Samoa, vocational centers, and this is a certificate in adult teaching to help them with the delivering of their courses. We also do curriculum development work for all the faculties and centers at the NUS, and we help out with the accreditation with SQA for all the courses, and I think the Oloamanu Center too is the community arm of the NUS for all educational programs, capacity building programs. We have non-formal learning courses as well. But we also offer a preliminary certificate in TVET. This is a formal program for targeting young people who could not make it to the academic level. And we're giving them opportunity for more pathways to go into the TVET area. So we offer basic communication, basic English, basic mathematics and basic computing. And this is a one-year program. It's just been developed a couple of years ago. Ai tono le ona nei o le mea tau maritime po a onga wha saila i lunga waa. Ia o loa o inaini mta pu se tolu departments o lo mātou wha. Nautical po nautical studies, po nautical science. Vanga le loa o inai atulanga i mea tau wha saila i lunga waa po ngā lue lunga tek. Ia o vanga le insinia po le mea kau marine engineering. Ia o vaenga le lo fatini nga venga I mo afio waa ia manisi foi totonga I tonu waa ia maranga muli o pokalame le vaenga o le fisheries po le pokalame le mo vaenga onga le e o I va fa ngota o waa I fa fo ma tonu foi o Samoa I terminei pokalame ne e tolu ia o pokalame ne matou sa pavaina mai le vaenga le IMO po le International Maritime Organizations. Ia ona before le vaenga nga pokalame na le vaenga le SPC. Ia o le lawa matai ia mo si pasi mo vaenga
ia o ina ia whanau alo whanau i Samoa ia wafo ia ngaluenga ia tunu mamau ia e mase foi tonu o tatu atunu nei o Samoa. Ole moto puna o le library ia ole center lava lea ole fatu research ma learning ma le learning center for ile keep umaya ia resources, books and information a wale ia research and study of tamaiti o la tatu university a long whanau o la tunu i whapena whaile o whenga luenga whaia onga ma nisi a whai o le atunu pa au mai i utai nei ai mai se o i whai research mai i atunu i whafo ia mo ofisa whai o le malu e talia o malawa le tatu whalitusi o le moto puna e lua la tatu whalitusi nei le papai ngarangara o le whalitusi le main library i le toa building ia pena fo le tamai whalitusi la lo i le pua sei building ma te ngā lua whatasi fo i mal whalitusi a le School of Medicine ma le por faculty of School of Nursing and School of Medicine in Noctime to Tua sa trained matulava i neira e o whai ngā rengare ngā tō ua o whai i the library there ia o library o le whatu leo o su enga o whamau mai ai whamau mongo ma tā ua o teaching kong nei university. Talafalama, I am Cherie Moana Robinson Moore's Country Director for the Australia Pacific Training Coalition. Welcome to APTC. The APTC is a center for training excellence and collaboration, delivering training to 1,200 Pacific Island citizens, including Samoans, every year and working in partnership with a diverse array of national and regional stakeholders to raise standards of technical and vocational education and training, or TVET, across the board. APTC is proud to work in partnership with the National University of Samoa. As valued partners, the APTC and NUS work together to provide better employment outcomes for our graduates and shared resources for teaching and program delivery. As an NUS trade student, you will get the opportunity to visit our shared facilities, meet our trainers, and find out more about how NUS and APTC are working together to support further training and employment pathways after graduating from NUS, including training with us at APTC. 1,819 Samoans have graduated from APTC with Australian qualifications in 40 different programs since we were established here in 2007. In the Samoa campus, we offer the following courses: commercial cookery, metal fabrication, hospitality, food and beverage, education support, plumbing. O le APTC o se nofuanga tu tonu lea mo tūlanga sili i lea o winga malanga lulua so tau au i le tuina atua o onga i tangata anu o motu al Pasifika e au fia i ma tangata anu o Samoa i tausanga taitasi ma ngā lulua e whaapaanga ma le tele o tangata ese au tunu ma le tūlanga e si tia tūlanga mana o mia o onga o tu mai whapitoa ma matata ese i au tunu uma. Come study at the National University of Samoa. Come study with us.
As many as 1 in 3 Australian children have experienced some form of cyberbullying. It happens, so don't be afraid to talk about it. If you're looking for help online about cyberbullying, many professional services provide someone you can talk to anonymously. Investigate other options. Try blocking or unfriending, or have a short break from social media. There are lots of things you can do. You are not alone. Good evening. Good evening. How are you? Are you good? Great. Welcome, welcome, welcome to this match. This match will take exactly 18 minutes. Okay? And you're all part of the same team. Mechelen. Okay? Hey guys, I would like to see fair play on the field, respect, and positivity. Is that okay for everyone? Cool. Good luck. 1 year ago, I decided I wanted to become a football referee. Not because of the money, though. I only get paid 20 euros per match, so I won't really get rich by it, will I? No. I decided to become a referee for 2 other reasons. 1, to stay in good shape. 2, because I wanted to learn how not to take things personally. I can see some people nodding. You're probably thinking being a referee is the perfect environment to learn how not to take things personally, isn't it? Because the spectators hardly ever shout encouraging or positive things. No. What do they shout? Come on, come on. Loser. Are you blind? Yeah, good. As a referee, I'm the scapegoat. Apparently, I'm always wrong. It's always my fault. And I wanted to learn how not to take all this personally. Because I really struggle with this. For example, when I drive slowly because I'm trying to find a specific location and somebody is just driving behind me, I feel hunted. Especially when they start honking and flashing their headlights. I take it personally. I know I shouldn't, but it just happens. Do you see what I mean? Yeah. Or when somebody cancels an appointment last minute, I get the feeling that I'm not important enough. Again, I take it personally. Even professionally. I'm a public speaker, like tonight, this is what I do. I give keynote speeches, and I really like it, as long as I can draw my audience into my story. Because the very moment I see somebody is not paying attention, for example, when somebody is looking at his smartphone, it just happens. I take it personally. Relax, you are safe tonight, don't worry. Feel free to take your smartphones and you can even start talking to your neighbor. I will not take it personally. Why not? Because now, here and now, I'm very conscious that this can happen. And more importantly, I have a strategy to deal with it. So tonight, I would like to share this strategy with you. Are you interested? Cool. Because I guess I'm not the only person in this room who sometimes takes things personally, right? Imagine you invite a friend to go to the movies and she replies, "Oh, sorry, I have to work." But you see a picture on social media of her having dinner with some friends that very night. Or imagine you really have worked very hard on a project. You're really proud of the end result. But the only thing you get is criticism.
So you come home and you would like to wind down and share this terrible experience. But while you're telling your story, the other one walks away to switch on the TV. Now, who would take one of these situations personally? Show me hands. Come on.